Yes, reka nongere mbasuhuze rero kandi mbifurize ibihe byiza cyane, mbifurize umugoroba mwiza nshuti bakunzi b'ibiganiro byacu tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Turi ku mugoroba wo kuri wa kabiri, turi ku itariki 9 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2024. Turagarutse mu makuru n'ibiganiro byacu by'umwihariko aho tugiye kwibanda ku makuru akomeye cyane akomeje kugenda agaragara hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko nk'ibisanzwe ntabwo nigeye nyine muri studio, ndi kumwe na mugenzi wanjye Alex wongeye kwirwa. Nongeye kwirwa neza Emile. Yego hanyuma umugoroba urabona umeze ute? Ndabona umugoroba ari akabeho, sinzi nimba abantu bose mu gihugu ari akabeho nkuko ndimo ndakumva sinzi. Uko byagenda kose imbeho igomba kuza kuko turi mu bihe bigiye bitandukanye biba bigoye, ariko kandi turi no mu bihe by'imvura mu kwa kane. Ngira ngo abantu barabizi ko ari igihe cy'urushyana buneri ko bajya babivuga mu kwa kane no mu kwa cyenda. Mu bihugu byinshi cyane bigiye bitandukanye harimo n'u Rwanda hagwa imvura nyinshi cyane. Hanyuma rero Alex turagarutse ku buryo bukomeye cyane, nabonye hari amakuru menshi akomeje kugenda agaragara, by'umwihariko tugiye kwibanda ku nkuru navuga nk'eshatu z'ingenzi. Tugiye kwibanda cyane ku buzima bw'umuntu bita FARDC Tshisekedi Chilombo. Ibitangazamakuru bigiye bitandukanye birimo n'ibyano mu Bubiligi byari bimaze iminsi bihwihwiswa yuko uyu mugabo ngo yaba ari umwe mu bitabiriye umuhango wo kwibuka, ariko kandi ibi bintu ntabwo ngiye nabyiyumvishaga cyane ko umutegetsi ari we wese wageze hano mu Rwanda twarababonye, haba Abiy Ahmed, uyu ni minisitiri w'intebe wa Ethiopia, Cyril Ramaphosa wa Afrika y'Epfo, Bill Clinton wigeze kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abarimo nka perezida wa Tanzania, perezida wa Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso n'abandi benshi cyane bagiye batandukanye bakuru baza guverinoma, abahoze bayobora ibihugu bigiye bitandukanye ndetse n'imiryango igiye itandukanye. Abo bose twarababonye, ahubwo umuntu bita Tshisekedi yari yibereye mu Bubiligi aho yagiye kwivuza. Ubu ngubu ubuzima bwe bumerewe nabi, arenda gupfa. Abandi ibinyamakuru bitandukanye n'ibinyamakuru bye nyirizana ntago baza hari cyane ko bavugaga ko yatorotse cyangwa se yataye igihugu. Ntago bapfa kuvuga ngo umukuru w'igihugu amerewe nabi arenda gupfa. Okay, none ko bavugaga ko yaje mu Rwanda se yari impamvu za politike cyangwa no kujijisha urukiko? Urabona yagiye kuri kinagiye kuri itariki yo kwibuka. Noneho abantu bagiye batandukanye bumva n'uburyo umuntu bita Cyril Ramaphosa wari inshuti ya Tshisekedi nawe yamaze kugira gute, nawe yinjiye hehe hano, nawe yaje hano i Kigali mu Rwanda, sibyo? Ibi byose baravuze bati uko byagenda kose, kuko ubundi uko byagenda kose iyo umukuru w'igihugu ari bugende, urumva, cyangwa se ari bugire uruzinduko ahantu mu gihugu runaka, uko byagenda kose umukuru w'igihugu umutekano aba wizewe, uba ucunzwe neza. Icyo gihe n'ubundi haba hari amakuru avuga yuko n'ubundi umukuru w'igihugu agomba kujya ahana, cyangwa agomba kujya mu nama n'iyi, cyangwa agomba kwitabira umuhango uyu n'uyu. Ariko kiriya gihe ntabwo bigeze bagira bate, ntabwo bigeze babitangaza cyangwa se ngo bavuge ngo umuntu bita Tshisekedi arahana. Ibi byose rero nibyo byatumye batekereza, ariko kandi abandi bati byari uburyo bwo kugira ngo abantu babihugiraho, babivuga mu gihe we yari ari kwivuza, dore ko ubuzima bwe bumeze nabi, ndetse abantu bakomeje kugenda bareba ibintu wenda biri kuri Twitter cyangwa se bakoresha imbuga nkoranyambaga, ngira ngo baje kugenda babona yuko n'ubundi ubuzima bw'uyu mugabo budahagaze neza. Ingingo turaza kwigerekaho neza twitonze, nubwo baje kuvuga ko hari impapuro, hari ibintu by'amadosiye yagiyemo n'inyungu z'igihugu hano mu Bubiligi, ariko ikintu gihari nuko Alex ubuzima bwe bumeze nabi. Ngira ngo nawe amafoto wayabonye y'uyu mugabo, ubwo abantu badukurikiye dushobora no kuza wenda kuyabereka abantu badukurikiye ku mbuga zacu zigiye zitandukanye. Hanyuma icyo basabwa no kudacika intege, tukabaha ayo makuru menshi kandi meza kandi adasanzwe. Mu byo turabaha n'amafoto ya Tshisekedi babeshyaga cyangwa bavuga ko yagiye mu Bubiligi mu butumwa bw'akazi, kwiyerekana cyangwa kubabwira ibibazo Kongo yahuye nayo. Sahingiyi yagaragaye ku mapicha cyangwa se amafoto y'ibanga ari mu bitaro ararwaye. Urumva ibi byose bavuga yaje mu Rwanda, yagiye hana hehe na hehe. Ni impamvu ya politike ni bwabujiji cyangwa se kutavugisha ukuri kwa Kongo. Ni ibintu mbese ni ibintu by'urucuriko, ariko ikigaragara Felix Tshisekedi Chilombo ari mu bitaro yagiye kwivuza. Yego yagiye mu bitaro yagiye kwivuza. Hanyuma turaza kugaruka ku nkuru idasanzwe kandi y'umwe mu basirikare bo muri FARDC kugeza amagingo aya ngaya waje kwiroha mu nka hano mu gace ka za Kibati n'inka z'abatutsi, arazitemagura arazararika. Nkoresheje ijambo kuzitemagura, narinde kureba inkuru hano
ya hano mu bice bigiye bitandukanye bya hano muri Kigali by'umuntu utaramenyekana watemaguye amatiyo y'amazi ndetse n'imboga n'ibiti by'isombe by'umuntu warokotse jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Niyo mpamvu ndaningwashije ijambo kuzitemagura. Yaje we arazirasa inka rwose zigera kuri enye z'abatutsi hano muri Kongo, ni muri teritwari ya Nyiragongo hafi n'umujyi wa Goma rwose arazirasa. Ibi byose turaza kugenda tubigarukaho, ariko kandi bwana Alexis ngira ngo wabonye yuko by'umwihariko ingabo zo muri MONUSCO zatangiye guhunga zigata ibirindiro, harimo n'ingabo za bamwe mu basirikare ba hano mu Buhinde zabaga hano muri MONUSCO. Bababwiye bati ibintu twabonye M23 ikomeje kuzana ikintu bita intwaro nyinshi cyane, ikomeze kumena abasirikare. Ati dushobora kuza gusanga by'umwihariko n'inzira twari dufite ya Sake Goma, dore ko ariyo nzira yonyine ihari nayo itagifunguye. Ibi ngibi rero n'ubundi biza gutuma n'ubundi aba basirikare bava mu birindiro byabo barabita barigendera, ndetse kuva bana bivamo M23 ngo yamaze guhita iterekamo ibirindiro bigera kuri bitatu byiza. Urumva amakuru mfite cyangwa icyo nabonye Mir ukivuga, urumva uburyo birukanse cyangwa uburyo bagiyemo, nawe ari wowe uri ku rugamba wakwirukanka. Intare za Sarambwe zaje zamanje ntago zahere kuri MONUSCO busanzwe, zahere kuri FARDC. Ubundi nibo bagenda imbere FARDC n'iriya mitwe yindi mitoya n'ingabo na FDLR nyizina bari abahe ku Rwanda, nibo bazi imbere ku kasongero, nibo bashotora bereka MONUSCO kari bihanyazwe cyangwa barenze bishora ku ntare za Sarambwe. Niko baragiye barabafutagura barirukanka, nta niyo nka yasigaye ku rugamba bashojeje kuri M23. Noneho MONUSCO nibwo harimo abakobwa basorasore batangiye kwikaka ngo turapfuye, nibwo barashuye nyine banze kwirukanka hakiri kare, baravuga ati turashoboye, reka dushoze intambara cyangwa reka tugende ku rugamba, tugende mu imbere turebe ko ari cyo turarusha FARDC. Batangiye kuvutagura umuzinga w'ibisasu, umuzinga w'ibibombi, hariho Goma cyangwa n'ibindi bice byari bigiye kurindimuka. Barareba ati turapfuye, ariho batangiye gutabaza, baravuga urumva n'umuryango cyangwa se uhagarariye MONUSCO yagize icyo avuga n'icyo atangaza. Emir yagize icyo avuga ko urumva MONUSCO bahabutse M23, intare za Sarambwe zikomeje kuba bamibise mu mitwe y'iterabwoba. Ndagira ngo nkubwire kugeza amaginga ya Emir. Yes, abakunzi bacu rero reka tubahe ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu rwose aho baherereye hose mu bice bigiye bitandukanye. Tubifurize ibihe byiza, tubifurize umugoroba mwiza, ndetse tunabibutsa ko ari ingenzi gukanda subscribe, bakadusubscribinga rwose, bagakanda like, ndetse banakanatanga ibitekerezo. Wowe dukurikira hano mu Rwanda mu ntara zigiye zitandukanye, mu turere tugiye dutandukanye, reka tukwifurize kugubwa neza. Ariko kandi kuri wowe ibihe bitameze neza, wowe utameze neza bitewe n'impamvu zigiye zitandukanye, ndakwifuriza gukomera no kwihangana. Uyu munsi niba bitameze neza, ejo birahinduka bikagenda neza cyane. Reka nkubwire ngo kandi wowe nkurikira hano ku mugabane wa Afurika, ku mugabane w'Uburayi, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'andi hose, gubwa neza kandi ugira amahara y'Imana. Bwana Alexis, reka tunahere kuri aya makuru y'umuntu bita Tshisekedi ukomeje kubuzwa amahwemo ndetse no kubuzwa gusinzira n'umutwe wa M23. Ubu noneho by'umwihariko navuga ko asigaye ategekera mu mahanga, aho kwicana muri Kongo atakihicara, nyuma y'uko yari amaze iminsi afite ubwoba bw'uko bashobora kumusanga Kinshasa, nyuma y'uko bamwe mu bayobozi ba Alliance Fleuve Congo baherutse gutangaza ko ibice byinshi cyane bagiye bitandukanye bagiye kwifata ndetse bakazagira n'Igoma. Ariko noneho nyuma y'ibyo byose ubuzima bwanze Tshisekedi, ibintu bikomeje kumuyobera, ubuzima bwe buri mu kaga. Nabonye bamuteraguye ikintu cyitwa inshinge n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye. Ndabona niyoroherwa cyangwa ubuzima bugasubira ku murongo, aranigumira yuko Kongo yashojemo intambara, reka abasirikare be babashyire ku murongo nyine babice nta kindi. Kuko urumva yashoje intambara, ararwaye, byavuga ko yaje mu Rwanda, nta organization y'igisirikare yanze kubakura mu nzira ngo abakure mu menyo y'intare za Sarambwe, yishoyeho atashoboye kumva ibyo abaturage bamusaba n'iby'intare za Sarambwe zimusaba, akomeza guteza intambara, umwuka mubi, nta ruswa yarabazonze, niwe wabiteye, ibintu yabishize disorganize, mbese ntago byoroganije, niwe wabikoze. None nyine nimba yifite ubwenge niyigumire mu mahanga, naho ubundi ndizera kazaza n'ubundi nawe bamufatanya n'abandi, tereka ibibazo niwe wabiteye. Yes, nkuko warubivuze, amakuru yaramaze iminsi acicikana. Bamwe bati yaba yaraje Kigali rwihishwa, ariko i Kigali nta muntu ujya waza rwihishwa,
kuko ni igihugu cyiza, ni nyabagendwa, ndetse uko byagenda kose n'ubundi ibintu bimeze neza, nta n'umuntu n'umwe wakaba yagira ikibazo cyo kuza i Kigali, ndetse nababwiye ko umukuru w'igihugu uko byagenda kose iyo ari bujye ahantu runaka urugendo ruba rwateguwe, itangazamakuru yari bizi uko byagenda kose. Hanyuma rero uyu mugabo yagize gutya afatwa n'uburwayi butunguranye butari bwamenyekana neza, aza kujyanwa by'umwihariko mu gihugu cy'Ububiligi kugira ngo ajye kuvurizwayo. Iki gihe nibwo by'umwihariko, ariko abantu nakwibaza nti kuki yagiye mu gihugu cy'Ububiligi? Igitangazamakuru cyatangaje ko yagiye mu Rwanda, ndetse by'umwihariko akaba ari cyo mu Bubiligi. Njye ahangaha ninkurikije n'ibitekerezo n'abandi bagiye batanga, bari kugenda bajijisha mu rwego rwo kugira ngo abantu badakomeza kwibaza ngo Tshisekedi ari he, kuko byatangiye kuvugwa ku itariki by'umwihariko kuko uyu mugabo arasa n'uwagiye ku itariki 6 by'umwihariko muri cya gihe Ramaphosa nawe yazaga, abantu baravuga bati wasanga nawe ariho yagiye. Ariko ntaguciye mu byo uvuga, wagira ngo kuvuga ngo yaje mu Rwanda babikoze babivuganye cyangwa se babigiyeho inama n'igihugu cya Kongo cyangwa n'Ububiligi na Kongo barabifashe babijyaho inama. Kuko urumva wari umunsi wo kwibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994 mu Rwanda, aribwo bavuze ko Felix Antoine Tshisekedi Kirombo ari hano mu Rwanda. Nyuma biza kunyomozwa, ariko byavuzwe n'ikinyamakuru cyo mu Bubiligi. Niyo mpamvu nshatse kuvuga no kuri inkuru mu magambo make ngo ngire nyisesengureho kuki bavuze ngo ari mu Rwanda kandi bikavurwa no mu Bubiligi, bivuzwe n'umunyamakuru uri mu gihugu aherereyemo. Urumva ibintu byabo n'Ububiligi usibye kuba babanye nabi, ni ibintu by'amacenga, ni ibintu bakomeje kujya bosha Tshisekedi bamutwara uko ashaka. Ubundi Tshisekedi ni nkuko wawe ufite telecommande Ububiligi bukaba televiziyo nk'uyandi makuru wari utazi. Buri Ububiligi usibye kuba bumufasha, hari uburyo bufite amateka yihariye hariya muri Kongo. Tshisekedi bamutwara uko ashaka bwana Emile. Buriya n'uburyo bakibavuze ngo yaje mu Rwanda bwari uburyo bwo kujijisha abanyarwanda no kujijisha isi yose muri rusange. Ntabwo bashaka ko bamenye ko arwaye. Nta kujijisha abanyarwanda kuko abanyarwanda ntacyo bibarebaho yarwara atarwara. None yaba ari impamvu ntabwo umuyobozi w'u Rwanda, ahubwo ni ukujijisha abanyekongo nyirizina ayoboye, kuko abanyarwanda ntacyo bibarebaho ubuzima bwa Tshisekedi, ku buryo babajijisha se ngo yaje mu Rwanda kandi cyane birumvikana ku ruhande rw'abaturage ba Kongo. Kuko uko byagenda kose benshi bakomeje kugenda binubira uburyo uyu mutegetsi akomeje kugenda ategeka, kuko ugiye kureba inshuro amaze kujya mu mahanga kuva yakongera gutorwa, by'umwihariko mu matora yabaye mu mpera z'umwaka twasoje 2023, ni inshuro nyinshi cyane. Ariko kandi igitangaje nuko yaje kugenda, noneho akagenda mu buryo butunguranye, ariko kandi birumvikana neza yuko ubu kujya kuntekerezaho kujya kwivuza cyangwa se kujya kwivuza mu buryo runaka ni ibintu bisanzwe, ni ibintu umuntu wese wese ashobora kujya kwivuza. Ariko noneho umuntu bita Tshisekedi ibintu bikomeje kugenda bimuyobera, ibintu bikomeje kugenda bigorana ku buryo bukomeye cyane. Hanyuma rero byaje kumenyekana ko aherereye mu gihugu cy'Ububiligi. Abantu bibajije bati kuki igitangazamakuru cyo mu Bubiligi aricyo cyafashe ya mbere cyo gutangaza ibihuha kandi umukuru w'igihugu ariho aherereye. Abantu bagenda bibaza ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye, ariko kandi nuko nta kundi. Imwe mu mafoto rero yaje kugenda ijya ahagaragara rwose, abantu bakomeje kugenda banahererekanya ku mbuga nkoranyambaga, n'ubundi iragaragaza ndetse ikanerekana neza yuko umuntu bita Felix Antoine Tshisekedi Kirombo n'ubundi yaba ameze nabi, yaba arwariye hano mu gihugu cy'Ububiligi, akaba ariho yagiye kwivuriza muri rusange nk'uko bikomeje kugenda bigaragara muri rusange. Ariko kandi reka by'umwihariko tunabiveho iyi ngingo ya Tshisekedi nyine. Tshisekedi amerewe nabi, ibintu ntago byoroshye. Ariko kandi reka tubwire abantu yuko by'umwihariko umwe mu basirikare by'umwihariko ba FARDC hano ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, ni muri teritwari ya Nyiragongo. Ngira ngo abantu barahazi, ni hafi rwose n'umujyi wa Goma. Ikintu gihari nuko amakuru ahari yaje kwirara mu nka z'abatutsi, arazirasa ku buryo bukomeye cyane, arangije azihindura iki, yazirashe ku buryo bukomeye. Ngira ngo abantu baje kugenda babona amafoto, baje kugenda babona iburyo byari bimeze. Ibi byaje kunyibutsa ibindi bintu byigeze kubera muri teritwari ya Masisi,
uburyo n'ubundi ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri iyo nshuro noneho nabwo bari bamaze iminsi batsindwa mu rugamba. Sinzi nimba abantu baragiye babibona cyangwa se baragiye babona uburyo ibintu bihagaze, ariko kandi igihari nuko icyo gihe bakoresheje ikintu cyitwa indege ziragenda ziroha mu nka, bararasagura insengero baratwika, sinakubwira iki gihe ibi bintu. Ariko ibi bintu najyaga mbivuga uvanga inshuro nyinshi yo Kongo, izi ngabo za Kongo iyo bazitsinze ku mirongo y'urugamba, iyo bari kugenda bazitsinda nta kindi zikora, ziragenda zikiroha mu baturage zikabagirira nabi, zikabica cyangwa se zikajya mu matungo nk'uko byagenze. Aka kantu kandi ya hano njye nabonye amafoto njye nagize ngo ni umva inkungu zirihiga. Wowe urashosha urugamba ku bantu, ushoza urugamba ku bantu, urabizi bashoje urugamba kuri M23. Nizera ko M23 bece nta giteze no kugenda giti bashotora kirazira kikazira. None inka ni z'abaturage ntabwo ari za M23, abaturage n'ababo bo bumvisha ikintu nyamukuru. Nabonye amafoto njyagahinda karanye cyane nyine kubivuga hano no kugira ngo twihera abakunzi bacu amakuru ku bwanje. Nkibona amafoto numvaga tutakongera kugaruka kuri inkuru, ariko mu by'ukuri twanayigarukaho bwana Emile. Mu by'ukuri kuntu nabonye ziriya nk'abazishe mama yewe umva bigaragaza ikintu cya mbere bita n'uburakari ko burimo gutsindwa n'ububwa cyane, bisuzuguye cyane. Nyuma y'umuntu iyo nkukubise ukagenda ukishora mu nkukica, uba urumva ni ibintu byahangayikishije abanyekongo, ababuze ibyabo bababaye, ariko byarangiye. Gusa ni n'inkuru M23 yavuga yego yababara ko abaturage babo babicinka, ariko nanone bakongera bakishimira ikintu cyo gutsindwa ko bana kakagera. Iyo bajya kurwana n'inka nyine nuko baba bananiwe kurwana n'intare zasarambwe. Ni ibintu babyumvikana bwana Emile cyane, ni ibintu biba byumvikana. Ibi kandi bibaye mu gihe kugeza amagingo ya ngaya Sake navuga yuko wa mugabo yamaze kujya mu maboko ya M23 cyangwa se bamaze kwisigaramo, kubera yuko ingabo za MONUSCO zamaze gusabwa kuvana akarenge kazo muri ibi bice, nyuma y'uko umutwe wa M23 kugeza amagingo ya ngaya n'ubundi wamaze kumena ikintu cyitwa abasirikare, ikuzanira ibikoresho. Abantu baravuga bati MONUSCO none irashize. Ndagira ngo mbwire agace ka Sake gasigaye hagati nk'uko ubona urumafu mu ngano. Ubu agace ka Sake urebye Goma yose kuningana, niko gace gasigaye kugira ngo M23 isoze affaire, irangize intambara yigaramiye. Ubu agace gasigaye hagati ni Sake, ibindi bice barabifashe barabyigarurira, ariko M23 usibye ko iteze isigaje ikintu gitowe kubekura mu mutwe cyane. N'ubundi yarabivuze ndakera kose yahoze bivuga Goma twayifata mu masaha ngahe, baravuze twayifata mu gihe gito cyane, ntago sina masaha yandi. Ariko dutegereje ikintu gito cyane, dutegereje amahoro cyangwa bakagira icyo batubwira, tukagira icyo twarenza aha ngaha. None ni kubwibyo kuvuga ngo Sake isigaye hagati, bategereje akantu gato cyane, ni nko gukora ku mbarutso hanyuma bakakora ibyo bakora. Kuko urumva na MONUSCO yitwa ngo MONUSCO ni ukuvuga ngo ni ibihugu bita MONUSCO. Icyo usobanura cyumva Emile, ntago MONUSCO ari Afrika, ntago MONUSCO twavuga ko ni nk'isi yishira hamwe, n'umuryango mpuzamahanga wishira hamwe, atari nk'izi yirenze SADC, yirenze East African Community, n'umuryango munini. Ariko kumva ngo tutewe impungenge na M23 tuyita intare za sarambwe, nabo biyita intare za sarambwe, kukumva ngo dutewe impungenge na M23. Urumva ko kantu wowe cyane. Erega M23 kugeza amagingo ya ngaye ubundi MONUSCO nayo ubwayo itinya M23, kuko niba abantu bibuka mu bice bigiye bitandukanye bya za Rwende yerutse kugenda ifata, MONUSCO ubwayo yari hari reba, ariko nta kintu yashoboraga gukora. Mu bice bya Nyanzare nta kintu yashoboraga gukora, ndetse igihari nuko yanatangiye gucyura abasirikare bayo. Abasirikare bo muri Pakistan batangiye gutaha. Ubu noneho MONUSCO yavuze iti mwabagabo mwembwe muherere hano muri Sake, muve mu bice byose byegeranye n'ibirindiro bya M23, kubera yuko twamaze kumenya amakuru yuko n'ubundi M23 yitegura noneho gufunga inzira zose. Ibi byose biraganisha no kumara gufata Sake, berekeza hano Goma, bava Goma berekeza za Bukavu, bava za Bukavu bafata ibindi bice byinshi cyane bigiye bitandukanye. Ibi noneho bagiye kubikora nko kunywa amazi, kuko kugeza amagingo ya ngaya
uwo twakwita nk'umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo za Kongo ubuzima ntabwo bumeze neza, mu gihe abandi basirikare be n'ubundi bakuru basanzwe banayoboye bino bice, by'umwihariko bino bice bigendanye n'urugamba barimo nka Generali Chiko Chitambwe uyobora ibikorwa byo kurwanya umutwe wa M23 mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, nawe ubwe n'abandi barimo na ba guverineri harimo nka Peter Chirimwami Nkuba bahugiye mu bice byo bihugiriye mu bintu bigendanye no kwicukurira amabuye y'agaciro. Bwana Regisi navuga ni igihe ari cyo ikintu gikomeje kugenda kigaragara nuko umutwe wa M23 noneho ugiye gukubita ku buryo bukomeye cyane, kuko ari SADC navuga ko iherezo ryayo ryaje nyuma yuko uwayohereje Ramaphosa yamaze kumenya ukuri, yamaze kumenya imva n'imvano y'imirwano yo muri Kongo. Ubu noneho ese umuntu yakwibaza ngo ahubwo mu gihe SADC yabivuye muri Kongo hanyuma MONUSCO nayo ikahava, FARDC n'abarundi bashima kuri M23. nahoze ndeba ku byo mu magambo make wenda ndabanyuriramo, nahoze ndeba ibyo Ramaphosa yagiye avuzeho. Ramaphosa seri perezida wa Afurika y'Epfo nyine akiva mu Rwanda nagerageje kubishira mu ntuza kubishira mu Kinyarwanda ibyo yavuze, reka nze mbibabwireho. Ndimo ndabibona yavuze ati ibyo nabonye ntabwo nari mbizi cyangwa ntabwo nari mbyiteze ko byagenze kuriya. Ati iyo uvuye hamwe ukajya handi ubona ibyabaye koko, ubona amaso agira icyo aguha. Ati ndababaye mu by'ukuri, ndishimyeho gake ariko ndanababaye kuko ibi bintu byabaye birababaje. Ati mu by'ukuri kuba mvuye aha hantu ndize kandi ngize icyo menya. Ati kumbi ntabwo numvaga ko ibintu byavuye kuri rwa rwego bikaba byarageze aha ngaha. Ati gusa hari icyo nize kubw'ibyo isura cyangwa ijisho ryawe n'ubusesenguzi cyangwa n'imyumvire urumva ko iziranga 2900 ntago ari akana, ntago ari ingabo nkeya zishobora kwita ziva mu burasirazuba bwa Kongo zigasubira iwazo muri South Africa. SADC ihagarariwe na n'uwo Cyril Ramaphosa. Urumva ashobora ingabo ijisho cyangwa ubusesenguzi birerekana ko ingabo zigomba kuva muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo turavuga SADC. Tuhite tureba MONUSCO bakimara kubona Sake isigaye hagati ya Goma, isigaye yonyine mu mugwa wa Goma rwagati. Ahandi hantu hose hagoswe na M23. Umunsi n'umunsi n'aka kanya tuvugana wakumva ngo M23 yafashe Sake. Urumvira bifite Goma mu biganza. Goma wongere wumve ko Goma nagara kafu k'imvugo rimwe. Ubaze Goma n'u Rwanda deja ntago ari ibintu twita tugereranya kakanya. Urumva ifi Kongo ndizira ko bayifite mu biganza. Noneho perezida wayo Felix Antoine Tshisekedi ubu ngubu ntameze neza, hafi gupfa, arwari hanze. Byavugaga ko yatorotse. Abandi ibinyamakuru byo mu Bubiligi byandika ko yaje mu Rwanda kwibuka ku nshuro ya 30 kandi ntabwo yigeze yaza. Abaje twagiye tubababwiraho niko bakiri mwabo bari mu mabuye y'agaciro n'abandi bayobozi batandukanye Tshisekedi yashyizeho ngo barwanye M23. Bibereye mu gucukura ruswa, aho babonye indonke barifatira, aho babonye dolari barajya. Urumva muri basebitswe n'inda nini. Noneho Tshisekedi wabashyizeho ntaho hari, ameze nabi, ararwaye, ari mu mahanga. Ndagira ngo nkubwire M23 bemere ko Kongari yabo bayibahe cyangwa se bumvikane amahoro agaruke, naho ubundi intambara ntirarangira kandi M23 irabashira hasi. Yes, ngaye nguko ngira ngo ibintu ntago byoroshye hano muri Kongo. Haba ku ruhande rwa SADC bakomeje kurira mu myotsi nyuma yuko abasirikare bayo bakomeje gupfa umunsi ku munsi cyangwa se umusubirizo. Haba ku ruhande rw'abarundi abapfuye ndetse n'abakomeretse bo nakangari mu bitero biherutse kugabwana mu bice bya za Mugunga ndetse na za Mubambiro. Ariko kandi FDLR na Wazalendo ababo ntibakivugwa, ndetse ibintu bikomeje kugenda bihindura isura. Icyo twiteze nukuza kumva ko intare za Sarambwe zishobora kwinjira mu mujyi wa Goma igihe icyo ari cyo cyose, kuko ibi byo birashoboka. Ariko kandi turakomeza kugenda tunakurikiranira amakuru agiye atandukanye komeje kugenda agaragara. Reka tubashimire, tubifurize ibihe byiza kandi amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Dukurikira andi makuru mu kanya rwose kari bivuze, ntimujye kure. Turacyahari ngo tubagezeho amakuru menshi meza kandi adasanzwe. Gahunda nimwe nukubaha ya makuru mutigeze mwumva namba nje mwumvugana, ndaje ngo mbibakorere namwe kugira ngo amakuru muyumvire igihe cyangwa bibafashe kugira ngo mujye mubona notification vuba na vuba. Nimukande subscribe dukomeze tugendane. Mwakoze cyane. Ndarigisi ndacyabaha.